Akiaria kaita karao trimanite na MCA amemba kamiti ya urimi na bajeti angavana mutumantu ethingia na ithulete ati thirikari nene nireketie kururia tuyila tuthatu twa wiki ya miraa thiurunde ya Somalia. Miraa iririgirwo kamatwa na barabara ukulukira Mandera, Liboye na Inyakio ngana chokete aringithia mantu yege watho bwa miraa burabu bwithitwe ni MC akiuga bwakinyanira ntuku ite kuraya na wete mwerekeri wa budget na aringire marufuku weyane Bwambasare gavana Kiromba Meru bake kwithira nende bakirigira abunge kimantu yege Mbasare mwandiki wetu andeto muthuri murio kigatumenyithia cio ikinya Muthuri na ruanga gavana Meru Reverend Mutumantu Ethingia no mutothrima na kamiti ya bajeti na manera ya urimi na kio tikingi nikenda bomba kwariria mitaratara rekera kijukua kaginda ka thirikari umbite kurugura mianka ya Kenya na Somali nikenda miraa yumba wikirwa ntereiji kuringana na National Security Council Committee ira ya bwithitwe last year mwaka wa 2025 mwisho na yo mwaka turenda gutangazira Ameru ati miraa netekeretwe kwambiriria weta na barabara yukumete Somalia border point emwe ewetwa Mandera. Miraa yetu niretekererwa kwambiriria ukumanthe ya Somalia ukirukira Mandera. Point yengira National Security Council Committee iretekererie ni border point ya Liboye. Miraa yetu ikambiriria weta Somalia ukirukira Liboye na ya mwisho na another point yera miraa yetegeretwo ukirukira iretwa Kiunga. Kuringana gavana Nandi agwito ntububu nikenda burikithwa nkuruki akethwa agitirimana na ikundi mwanya mwanya biege miraa nikenda kwariruria miraa iji ikethwa igikirwo mwankena yuju ruangeta barabonde bari players in this sector ngeta representatives bari miba miraa ngeta atongeria ba endia ba miraa ngeta atongeria ba atua ba miraa na ngeta atongeria ba transport ya miraa na ikundi bira bionthe biusika na biashara ya miraa nikenda twitikaniria twibanga twambiriria muno tukiimplement bill ye kubwithwa ni County Assembly of Meru twibange nikenda tumenya ni atia tuka banga miraa ni mbibi batire kubwithwa no ntukwe mantu tubatire kubwithia ta Meru nikenda twambiriria wiki ya miraa Somalia. Amna bobu augiba kuthithia watho mbwege mantu miraa jaja ketho jakitetheria nkuruki na gitagati kuraja mbunge ya Meru ikethwa gikurukia bill ye irikurukwa na record time nikenda tuona ni atia mwathani akwenda kubwithia na Meru ukirukira bill ye ya mbere ira tubwithitie turi antu ba Meru nikenda to safeguard value chain kana kimera ketu kia miraa. Akiberenya kagita karia akareta supplementary budget pombe mukurukiria onto aja ekethwa nyekirete mbesha irikatetheria kugura irio tukibwithia supplementary budget gintu kira muno tugategera tukenja barabara yes tukabwithia mathoko yes tukabwithia mantu ya maingi kinya kwandika na beto bara tukwandika lakini kinya bya kuria tukekera mbecha nikenda tugurira antu beto bya kuria tomba kubatethia na muthie akira Meru thirikari cha matura itegwetikirwe kweja na Mbasare na Nandi betho bakiugia kiobici cia bunge au ndio bakethwa bakigunikira na kawira uwa mantu ya Mbasare ntariria akiuga gavana na batire kunenkanira katumutiire orongo buu lakini woni kankubwira tutenenkanira Mbasare te kuria ni ati sheria itewetikiria tunenkanira Mbasare aciari ni tuibange ni twetekere MPs ni twetekere women rep na form ni kuyurirwa thai so ni twetekere those offices cia wa MPs ni kenda tutethũka nontu mbeca ira turona kiri gavana iteo ni ciaritirwe ni muwiki wa kigina bara bategera mbeca cia thirikari ndene ya Kenya na gira ikonekana gucokeria ura wari gavana Meru kwera Mwangaza MCA mwanya mwanya betho bakimwira uju ni to mwendera itare ya na mwaka mweru imwe na ithuragirwo na kuona kabwithia maandamano na bwithia twachamania no barabara no ratwa bwithagia twachamania no tuturi okuo. Excellency,
bara batu tutigire tukandira noria ugwe endelea na gutwitira ngugi endelea kuringaringa obichiche na uiguru nikena mento yetu ya karabwaga ukagita mutongeria waria Kithakene na aria akiura ambassador chieko na wengwa tije na aria Kithakene atumia mantu ya chinjirie so na umire Kithakene na aria ari amenye reality iri on the ground na arua atie kwa area antu bamiru gwithira kuri mbesa iri kuyo ndene county bura wonere MCA beta bakwimpici kinya wana obatwita ko EACC oweta kwa DCI oweta ogaripoti no ndo mantu yaro gari on the propaganda no batiwita kichana resaria no oweta ogaripoti ogarasi report gavana naye wekanya miaka yake elena nusu aritengwira karitira Miru then twa munjanji itarakura ria kinya tugetha twina scorecard yetu nwe na tugera Miru ngwira tu Muthuri Muriuki, Woro TV, Mutujo Kangangi.